Martin va gaibh uile agus fáilteamh gan sin mheadhaigh a bheith sacin mar farste theachcin na Gàidhlig. Cuiridh Joy ma haisibh idir bhí seo ré fáilteamh iris. Ach, ma haisibh an nócha gur sin na ciad uairach fáilteamh cuideach. Apar gyda tlach gyda fi iawn fi cód yr ei ffat na siachgyn i sio, ha mi'n dochus gyda chwrs yr eifsio i chers choma. Agus y ddies, mar y fys na Gianaf gachwa, Gianaf Cínseach, gym teiachaf feinest ag yn y chat, agus fyrsyn codym gos, yn y ffricwrs na nacaf a chloinn sy'n dyn fys feim o'r Easter sioch arsyn, a mi coed ymach yn ddyniach yn draste, agus hag ddian awn. Chachanin gyfili rofla ach nach ma a feicin. Sbyrsian ma ha sialin gydeinia rhywun feicin fara fel siwsio nach cwrsif sin ystag yn chat cwdiach agos cymryd mi sŵl edrych sin ys a leir i hyd a ha roen. As a si bydd ystag yn chat ys a gyd sy'n ein cosi agos a fel y grid nawn iawn yr hyl. Fa bwyd jachar sy'n adarif e fel ffisacaf gyfil dynia edrych fi y brian na Gàidhlig son cor agos mile bliana. Mile bliana. Stacha ha fatter in mile bliana gele. Ha echt gema fatte ikke as een doe sjo. Agus nach sinja ha forst en nach gewiliakin. Agus gewil sin has gebrien gewaicheld. Je men blachig big horskede draaste. Leer laven, ar garsenen, mar sjo, ar cawn. Oh. Kerkelen, Cassan, it a lot. Agus doch good gaf sin. Fair to the hor in a sherlim. Cawn, golden glunion cas, son ar gluas at gekerst. Gai sin, kersluit a rek and dosioch. Agus, ma ha kubis again. Fas, nasloya sin an ishing. Jishal, hen ja, 3 keer. Cawn, golden glunion cas. Cawn, golden glunion cas, agus seisean, clasichean, beal agus tron. Cawn, a golden glunion cas. Nach maschen, tishin big this lawyer. Hen ja, 3 keer. Cawn, golden glunion cas. Cawn, golden glunion cas, agus seisean, clasichean, beal agus tron. Cawn, a golden glunion cas, agus eis, hen ja, 3 keer. Cawn, golden glunion cas. Cawn, golden glunion cas, agus seisean, clasichean, beal agus tron. Cawn, golden glunion cas. Ha, nach maasje de gaarsten, agus toch wie aha verder geen bla, agus tischel, gestoosje gekerst. Dus je gachwa ha sin er ionnsachadh a-abairtean a ha gemaffadiste a chleachgin naar bhith an laichel. Agus leis gré wa na apairscála gyfal in J, hug sin codymgain an cleachgig ach fel cainiacav, J hyd y fiacin. Gyfal cainia yr hiet apairst fa acin jylwain. Hwyr sin gyda sin husky ri J. Ewa macha. Husky rische chu. Husky rische chu. Kerst. Jamars. Jefacin Jamars. Va sin chawan ri J. Chawan ri u. Ma gyda'r. Chawan ri u. Jaciatin. Va sin chafuar ri J. Va sin chafuar rische feinshin. Ma gyda'r. Rische feinshin. Just doen, but chain a batcha akin in javel kainakav. Shar Gàidhlig vristje na Gàidhlig seisean. Shar Gàidhlig vristje na Gàidhlig seisean. Agus hamis is moeilijk grey appers gemaakt gelichasen. En wes garbros na gus Gàidhlig a chlach fuse, maar er is een bulloch kientje as na hasen gra. Ha fatta fiche na siar a fi cleachgig na Gàidhlig na fi cleachgig na bearla. Agus shot che vagaív ula idju stilla vi chesa gemór. Ma hau ferach gein gyfelu an an johu, hau eith da goi. Gwyt i ra gyfelu chosonna ri luch, luchak, ri luch, an an lofa aran.
Aran lofa. Chosoneri luch an lofa. Fiach sin. Chosoneri luch an lofa. Mahin. Agus ha min dachas gan chéiteachh na hapar sin seo chleachig bhaithioamach leis go bhfuil a Cuiridh bearstas ar cánain agus chospóirseal an chleachig. Na sé gach lá ha sin bhí cloinn sin bhhallaigh agus chuníon codach réimse a ha a chleachig na Gàidhlig an an ionnsachadh na mheadhan an láithil agus mar a hafas againn sé cúspar na seachcinne chleachgi neo cailí agus go deireadh siad héin a ha go chleachig go gléasta. An dú tuilde sin ar sgoilearan Bhunsgoil Dhùn Bheagain an san Eilean Sgitheanach an tua in Eilean Sgitheanach. Agus ha a chláin seo a ionnsachadh na Gàidhlig agus na bearla ha dach o teann cúid ha colach réimse a fílanta agus cúidéile ag na chilach bican Gàidhlig. Ach ha clubba Gàidhlig cúideach achcha is dé na scoile a ha foscailte gana thula duine. Na chloinn sin agus na chaich sin mar a chleach is h-uile i Gàidhlig is a scolachcha. Hello duine an dú ha mé an san Eilean Sgitheanach gus brín rí scoilearan Bhunsgoil Dhùn Bheagain man dói an sa bíad héna chleachig na Gàidhlig agus apar go bhfuil iasci agus dealasach. But a hash of a carsten. Geliva, nish home misha, good of a ionnsachadh me chicken, gema cootamach agus animal version kersh. Oh, quite a bit of a ionnsachadh. Agus a bheith gingin a háring ag ma de bhór acrishe. Ha? Big sé teánach árin a gáil an drasta. Bír? Gin hárin a gas sin. Cíle marú, dis ma Cuiridh. Daniel hí, agus an bhróiseach in íse going dé an hána John Mayer, dé spáir a síise thula duine sa chláis seo chuig. Ashton. Amen, ha mi dhéan amen sa sin thula goach mésa le. Ma hé. Nach hé. Right, bil sin déis. Thula duine pála. 3, 4, 1. Lá an táiseach, Jane penny mheadhan. Is me sé Grace, is me sé one. Agus Jane classes a bhil sibh. Clasichean, ha me sé an clasichean. Gléomha agus hómeise go bhí si bh Jane bhit go masóirichte is Jane na scoile, Dihaoine. Club a lei. Agus Jane tachart is a chlub a rúi. Ha sin lei ata. Tí go fatas a bhí si a rúi. Bhí sibh a lei go a man gítach far. Sin go bh fatar fáil na bhéil. Fébe go bhfuil an dí seacaibh go fálainn agus fit. A bhéil. Ó, sa bhfuil dúine dá an cúide fa clasichean na bearla. Agus mami. Agus mami an cúide. Tí bhín dadíon. Daddy kitchen. Sinnadan? Sinnadan? Yeah. Mami an dadíon na clasichean Gàidhlig agus na clasichean bearla. Aniana. Agus Aniana. Hula duine. Ma héin. So, ha sin díadach atáisecha, díadach an luí, há sé sin cobar rééis na scoile, ha foscailte go thula scoilear Gàidhlig agus bearla go clasa hun go clasa seach, ha cúteach foscailte go na neachtéicis uile agus cúteach go pádan fin, so bí a galáte gach dros dún, bí sin cosc socha 10 minút in blách suas, bí sin deanú étar is míle rí, bí fiúrt na fiúnisáid go deanú rééis coiseach agus fiúni le tíadach coiseach, agus Beag gal tar spars,
a chomach club a bhí acinn as a Gàidhlig agus anna Dhùn Bheagain héin as haar cáirtear is a thuile duine. Scoilearan Bhunsgoil Dhùn Bheagain nach maithis fa déanamh leis a Gàidhlig. Agus a-abairtean iasci fit agus foghlam a sibh h-uile ba chomá an nuairteach go éigean chlón scoile, pádandan agus na t-seachdain h-uile a rui is téad a scoile agus iad a cleachcaigh na Gàidhlig. Agus féime mé ach arsin go raibh fiad chhlach go bhí ann gachhá cloinn sin fa scoilearan ile as na dòighean. Min na dòighean as a bhfuil a cleachcaigh na Gàidhlig. Ha min dáchas gon duc sin bros na gaibh se cuideach barach I dhéanamh is a scoilachah, stóch is déad a scoile leis gon téad ag a h-uile ruidir bhí trobhíon na Gàidhlig. Agus mar a hafis acah, ha sin a bhí ionnsachadh t-òran códa an teachcinsa, agus na ma bharalsa, agus an a beachcail ile, chanil dat na seaar na dogu a hocail códar I dúine ile. Agus mar a ha mi gra, gach turas, chanil go jeffer ma h-abairtean gwal, chanil sin at ma hunam, ha ma fi ga dhéanamh, ha ma gainn h-uile, agus ha na seaar búlach fi ga dhéanamh an clas, agus tú a toirt taichad a carrot sin a canú nam. Ha sin a bhí gopur Bàta Smùid in teachcinsa, agus seo fer an h-abairtean is searlúm. Chanil sin an táiseach dal dhéanamh dul riharis ar na ranan a reinsibh, leis go bhfuil sin acinn mar ha. Féimi sin facht an ionnsachadh san a ram mheadhan, agus seo an ran asasa. Ha na fachlan uabhasach fyrista. Chanil acinn ach seo. Seo I tíon go calla. Fiach sin. Seo I tíon go calla. Agus an uair sin ha dút, acinn ag an dirig. Smir sin, díoch dach sin na cáid ara, seo I tíon go calla. Dút. Agus é sin trítar san seo I tíon go calla. Dút. Agus uair ile, seo I tíon go calla. Dút. Agus an leine mheadhan ha táiseach ag leis an nún rút. Seo I tíon go calla an Bàta Smùid. Sin a cháirstan, an rán as asa a ha bhí acinn háast. Seo I tíon go calla cáid ara agus an uair sin dút agus an Bàta Smùid. An fiach sin is sin, sin h-uile códa, tí ga. Hen ega. Seo I tíon go calla dút. Seo I tíon go calla dút. Seo I tíon go calla dút. Seo I tíon go calla an Bàta Smùid. Ha cho fyrista rí sin. Fiach sin unúir ile in ega. Seo I tíon go calla dút. Seo I tíon go calla dút. Seo I tíon go calla dút. Seo I tíon go calla an Bàta Smùid. Nisha, ha mi smúid ag bhfuil an téist ac in uile smúid fach go sin an bata. A chiad rawn bhfuil cainneacah. Díomh a tachars bheith céist ó chará céist acin, bheith cúidteacin acin. Is a chiad rawn. Cúidteacin an caption a bheith ag a chuile, bhfuil cainneacah bhir sin. Skipper ag chuile a Bàta Smùid, agus bheith esan a séiteag na dútaig, dút. Agus an nuair sin, sanas an darna rawn a bheith a chéist. Ha mi cainneacah gyda sin an ishe. Agus a chéist a bheith cin bhfuil cainneacah bhir sin, Díomh hawn. Súl cóhéad báist a Bàta Smùid, ma gydaidh. Agus láiríon is cáirichean na
a-abairtean móra sin, láiríonn is Gàidhlig, agus iad san cuideach déanamh dút, agus an nuair sin cháir sin. Cénach go deach a thuileút Gàidhlig an dé. Bá sin dul Sias suas an nuisce chara sin a féach go má ite agus bha a tróigh a chuain an Bàta Smùid. Jimmy an round éiad fat a dhéanamh cóla agus an téist étar gath round cuideachs mar sin an mód ach fer den a háir na searnam. Stiga. Hun ega. Smùid Fach go séf an Bàta Smùid an Bàta Smùid Smùid Fach go séf an Bàta an Bàta Smùid Skipper I Cuiridh Bàta Smùid Skipper I Cuiridh Bàta Smùid Skipper I Cuiridh Bàta Smùid a séiteag na dúteag dot Smùid Fach go séf an Bàta Smùid an Bàta Smùid Smùid Fach go séf an Bàta an Bàta Smùid Sul cóthir báiste Bàta Smùid Sul cóthir báiste Bàta Smùid Sul cóthir báiste Bàta Smùid Láiríonn is Gàidhlig dút Smùid Fach go séf an Bàta Smùid an Bàta Smùid Smùid Fach go séf an Bàta an Bàta Smùid Sias suas an uisce Sias suas an uisce Sias suas an uisce a-tróigh a chuain an Bàta Smùid Smùid Fach go séf an Bàta Smùid an Bàta Smùid Smùid Fach go séf an Bàta an Bàta Smùid Seisean go calda dút Seisean go calda dút Seisean go calda dút Seisean go calda an Bàta Smùid Smùid Fach go séf an Bàta Smùid an Bàta Smùid Smùid Fach go séf an Bàta an Bàta Smùid dot Cuiridh Smá a réinte bhfuil a réinteamh ópar bhór an teachcínsa agus am dáchas go de chóir an tóran réimse a chearschama sa chóirtaí rimhín. Na sé cháirtean, mis léin sin na ha mí feicin fiúra sa chat na gra go bhfuil uamhas ach scóach. Gahárís na héileann, haile sin go má nó mo chapar ach scoilearan a gra go bhfuil rútbig gríanach sin. Smar sin nach má go bhfuil grían ann do chuid a bharach górne an an wasachu a chanile sam go honarach sa bhata sís mar sin féimi sin cumhaláin gus bí hás gríanach at sa hasin na capadaí. Agus an dú hasin do le capadaí chrí cútegin ile a bhís cleachgig na Gàidhlig na bheadhan an láigil. Is cóir a bhí acin idóíoch an teachcínsa ha Callum agus an uair sin Patrick leis na con va Flóri is Peggy agus Súla códarísism is nuair sin Kit ag circus fáislig agus an díomh Éile idóíoch. Agus an dú ham do chud fáilte i cútegin ile a chleachgus na Gàidhlig. Smar sin Bhata Smùid Ross. Bhata Smùid hain agus apar sein bhríomh sin choirsinrúm go mór. Sin féirt an hárain i Searlam Ross. So mi dágus go a chóirte hí scoilearan clasa hun go trí a chearst chuma. Níos ha mis go bhaid a chóirst. A cha mi cínseach go bhfuil scoilearan nan suie is a scoileaga
Con dyn sin a ha brin Cuiridh Joy, and againn bheagain with the yins. Well, sinna, ha ma fi brin leif. Is mis Ross, agus ha mis fyrach an san open, balle a choste nier, far an bí an Bàta Smùid t-seachdain gach lá, agus ha mi fi fyrach an seo fat ma bheitthe in iadh va mi fyrach an san Eilean Sgitheanach sangréise agus an nuair an glasacho, a chaimiise iras an san dheireadh an seo an san open. Gleva, agus ha sin a brin Cuiridh Joy Ross fat na seachcinne mion cimmer a chleachchas Gàidhlig na mheadhan an mhaigheal, agus ha isce bhfuil úsach a chleachcig san imegrút. Sinné ha jeffer ó prichanachmse, a hi dolamach ha mi na raunsiche, agus a sinna cíalcha go bí mise suí agus a lévig leáirichin in seo an san offiseacham, agus an nuair sin scríbig mion na ionnsachas mi, agus ha mi scríbig trachgus leor mód go ma fatte soos ri 100,000 fachgal an san trachgus, agus sin h-uile an Gàidhlig. Agus cum dhéana a han trachgus acin, cum dhéana dhémas tú 10,000 fachgal scríbig. Well, sin rud, sam mi ein dúine a bhí clachgig na Gàidhlig, is dúine ág a bhí giúnscan na Gàidhlig haas, mar sin, ha mi an maráid a bhí seo sa bhí brian raibhse min jeirh rud. Agus a sin go ma sinach, leis go bhfuil a thula duine ar bhí gra an teachcinsa, go réit dói 4 bha a haun, Gàidhlig a chleachcig, na da bheith ha mhaigheal an an rúta na ha cóirsta rút. Is a scáil ach, nes cuidir mi go bulach uadaran, tuva mína scóile. sé sin é ddíireach ha uimhór acamsa a bhí páirt gcuine ág agus sin tuimhíon scoil agus ar falla fan na scoil mu gan na beantain a hacinn. Ha beantain álín acinn an an alpe agus ha snoc bhí dul amachchas bhí giúnsachig min na Gàidhlig an san áineoch álín sin. Agus an Tadhlaidh maha a bhí a tchecas na Gàidhlig ar a bhláir a-muigh agus a fiachan rí stolcha coitíir na ha timimecha lorst agus a cúd foghlam Gàidhlig ar sin. Sin é ddíireach seach a bhí gopur le leor texe nó leor oprach be sinne cóit amach cóit ar na spéirin, cóit ar na beantain agus cóit ar casan agus féich dé na rutin ha timimecha lorn. Va lá ann fi hiún bacon seachcinn far a romi mui le buin je ácanich agus chunig sin fiorach ar a rád. Sin isachad squirrel big fiorach big ruig agus var sin giúnscug manachil sin agus mar a ha chu imachir rút ha big agus fiorachal mar sin. Sin é fiorach. Sam mar sin ha sin giúnscug na Gàidhlig. Agus ha sinach na chéile bhís munig ar fiorachal, rút a gynna ha, cúid gynna ha mai rút an alwarach, agus an uair sin a smúnig ar fiorach, leis go bhfuil cíal is a sin. Sin é ddíireach sé bhí gachur an an suíchaigh ile, tuimh mí chlas, tuimh mí an scoil agus a bhí féicin na Gàidhlig a ha timimecha lorn, or ha hans gachát, gach páirte ar behannan. Ha, go deireadh, stilla mí, cleachcín ar cailí ha sin ar bhí gra fat na seachcinne. Agus Ross, ha mi a bhí curna céiste ar thula duine, dé an fachgal Gàidhlig a Charlotte agus chur son a ha bhdéalaid. Well, bí seo a garach a gach lá or bí me sé giúnscug fachgil Gàidhlig úra gach lá, ach fachgil a dúnsich mi bhí hiún garid sin scrotig. Agus bí cuiridh agus bí cro a scrotig nar a ha droch hamas ran, nar a han tuisce tújim agus ha géile ann, had fiochan rí fascig, had fiochan rí falloch van droch hamas mar sin tín cringcále. Agus sin a ha misir bhí Jennifer som bacon seachcinn leis an droch amasir hid a bhí acinn. Ha misir a bhí scrotig an seo an san tai, sábhalte agus chidam agus blá. Agus ha bhí céideach a cháirstein, go bí síomh sé in an nún rah rúmsa. Cha chóla mis an fachgal scrotig riamh, ach súil mi go raibh fachgal go ma fricarach a bheith saon. Náhuiras a bheits díle bhat agus géile ann, agus noch bhí go fééis sin na Cuiridh na cro a scrotig, just nog bí misise a dhéanamh sin, fiachénas as mi fliúch, ham dal a chéineach ar fachgal Ross, agus ham dal a díachéin rí chleachcig. Agus is an neicheach Ross, go mí orsach an mór an úne acin. Ach bhfuil cóirle sa bí acid, gan join bhic acin an clas a hún agus trí a ha géirí barach Gàidhlig a chleachcig na behan an mhaigheal. Well,
Ha fór ac am sa bhí dolamachs féicin bioichins beant an tuileáil agus mar sin stilla a bhí tócail fachcail ha cengilteir sin. Mar sin ha fór ac a dan a ruticin ceol nó haine san bheith brín ar láiríonn tuileáil mar sin fiocin tócú fachcail ga seachcin ha cengilteir sin agus bí sin maid seach éh hamin dáchas. Bí agus sin an déanamh rút a bheith kit gra le Scaoileann circus agus calm cúideach bhí dul amach agus sin a rút an mú. Smú sin a cháirstein, smúnig ar a rút a sa bhfuil ac a péin agus fiochan na sinna dhéanamh tra bhíon na Gàidhlig. Fíor jócháirne, tapalit Ross, go bhí áisteach, bhí sin tíirí ar airí Ross a cháirstein. Go bhfuil an éidir Tadhlaidh fé sinne farpis chéist a chumal. Nach mar sin agus nach sinneach sin a cháirtean. Agus buigá a bhí bríonú Ross fat an lá. Ach mar a thuairs mé, an arpis céist ráin, céistin móra, dara bheith againn agus chaine le cén ach déicin san an fricirst. Smú sin, seo céiste hún a ha céilteir sin nádan acin. Cáid sin d'òranach sin an rán a céhead, sin rán úd bheith acin an dú. An baile, an calla, nio a bhú, seo tíon. An baile, roi tíon gan a chala, nio roi tíon gan a bhú. Cuiridh ar fricir sa stay a dras da hín. Coit an a fricir sin tína stay a cháirstein agus féime go roisi bh géisteach, seo tíon go calla agus ciad amach a ciad ac a bh gra a nún réicars. Féime go roisi bh géisteach, má hain. Agus bhí smúnig a gréid sé urasta seo réomh cúideach. Dí seo se club a Gàidhlig a heic Bhunsgoil Dhùn Bheagain. Dí seo se club a ha éiche. Club a clasichean, club a snaf, jo club a rí. Club a clasichean, club a snaf, jo club a rí. Cuiridh ar fricir sa stay a dras da hín. Thula duineach a bhí go magléis an dú agus ciad amach a ciad cúideach cearst sé club a rí a ha achge agus nach má a hat a díanamh ní sin neachgur sin is a Gàidhlig. Céiste 3. Cur crìoch ar an napperst as úde a ha acin. Chá sonnarí luch Chá sonnarí luch von vorst. Chá sonnarí luch an an láfa, nio chá sonnarí luch sa frisa. Dír barrel, chá sonnarí luch von vorst, chá sonnarí luch an an láfa, chá sonnarí luch sa frisa. Cuiridh ar fricir sa stay a dras da hín. Súla an ná a bheith smá againn. Well, meisce hiag de bheach gan ach an tuirise sa sé chá sonnarí luch an an láfa. Gúta go bhfuil na luchan sonna sna háte sin ach an napperste bheith acin ag tá sé go rúta dú chá sonnarí luch an an láfa. Agus sin cháirsin hanúne ar rúorn ach nach má go bhfuil sibh ar bhí cóilmharain fat na seachcinne agus bicin a bharach ús a chu na Gàidhlig agus nach siomh se a ha ar bhí díchalach. Ionnsachadh sin óran, ionnsachadh sin cúideach muna caratir úre a head a bhí acin agus mar a chleachgus at hain cúideach na Gàidhlig. An dú féime mi taing chríal a hors ga scoilmharain Bhunsgoil Dhùn Bheagain a chbácho Scaoileann cúid Gàidhlig agus cúideach ar caraitiúr Ross ar san ionnsachadh me ionnsachadh ar a bhláir a mu agus apar jo háirle bhecas an cúideach mis coirte mina bhí coirtear na hatsimach a lors agus a bhí fiach na Gàidhlig a hors na stay gan na crúiseachadh ach úna duile mis allamh sibh. Bí ha tíalach bheicach in gaibh bá ar caraitiúnig twinkle agus sin chasteness ar san
Jerab hama fat na seachan seo, fuirtí na t-seachdain sin a lúta a-nuas cuideach agus ha sin riain socha is a scáil, stocha a seiseanan an an dóis an bí goprichas gaibhse. Ach má haingaibh san a bhí cád a fat na seachan san a nupar mhór a reinse Bàta Smùid an t-òran agus cuideach san na haperstan úra Gàidhlig. ionnsachadh. Ha mi dachas gan de háirse réibh chu meas a háirse rinne, gon bí sibh arás a nábhlíana san seachan na Gàidhlig, agus étar sin gon cúm se bheirh a chleachtig na Gàidhlig gathmhaigheal agus man ha gra gathmha tang de bhar na Gàidhlig san na taiche a liclein seo dhéanamh. Ach bhua am hín, joid an lá san tuiris bhíag, tíir drasta.